Danas smo došli da operiramo jednu gospođu pod imenom Messi Hadovnjak. Operacija će sada da počne. Ja sam medicinska sestra, ja vakcinu primam i sad ćemo operisati jednu gospođu Mesiju. Vidite u mapi. Dobro, vidimo. Sestra Messi. Sestra Messi. Halo. Morate se biti smireni. Pa kako da se smiri pred operaciju? Vakcija. I samo... Šta ova vaša asistentica radi? Ona sada daje vakcinu za spavanje našoj pacijentki. Vidim. Nož. Liječno. Koja vam je ovo operacija po redu? Ovo je operacija od stomaka, ovo je operacija od nogu. Dobro, a koliko ste već imali operacija? Koliko ste radili? Dvije. Dvije? Jednog čovjeka. Radili smo dvije kao para muž i ženu. Mislim, jednom je došao muž, jednom žena. Da. Vi imate najsavremeniju opremu? Noževi, najsavremenija vam je oprema. Jeste, hvala. Ali sada morate biti mirni tokom operacije. U redu, u redu. Morate biti tihi, ali mi možemo biti glasni. Dobro. Sestro, Možete nam ukratko reći šta sad trenutno radite? sada smo izvazili ono što smo trebali. I počet ćemo, još jednom ćemo pregledati da li ima još nešto što se... Meni je stvarno muka od ovog, ja ne mogu to da ponesem, gledati. Ja moram izaći malo iz sale. Možete Izvinite, tu izvinjavam. ko vrata biti. Dobro, hvala. Je li prošao taj grozni dio sa krvlju? Da, sada idemo da ušivamo. Znači pri kraju ste, jel? Da, mali konopac. Mali, evo. I molim. Vidite, mi sad uživamo. Uživate? Uživamo. A uživate, aha. I onda ćemo lubiti malo po koljenu i onda operacija sa nogu. Koga ćete lupat po koljenu? Pa malo da vidimo i onda ćemo operacija sa nogu. Evo, ako ne vjerujete, imamo i konopac. Jao, Imamo i... sjajno obavljen posao. Moram da vam čestitam od srca. Hvala. Evo, I zaželim vam još puno uspješnije operacije. Ako pacijent preživi, naravno. nadamo se. A morat će jedan dan Prije toga da navažemo. Sada ćemo sačekati 10 minuta dok se pacijent oporavi, dok dođe sebi i onda ćemo vidjeti kako je. U redu. Brzo. Evo, pacijentkina je došla sebi, da li se dobro? Super se osjećam. Moramo da vas opet uspavamo. To će trajati dugo, samo dok izvadimo vaše police. Nismo smjeli odmah. Vakcina. Samo nježno, malo. Da. Protiv čega je ta vakcina? Za spavanje. Protiv buđenja da pacijent upala. Vakcina protiv buđenja, jel? Da, htjela sam reći. Pa dobro. Svaka je vakcina protiv nečeg. I ova vakcina je specifična po tome zato što u sebi sadrži neke sastojke koje od kojih moju izvaditi malo krv. Što? Zato uliču. Pa moju to što ima prljavu krv. Kolici su izvaženi. Sad treba krv da malo izvadimo. Što ćete uvati krv? Pa moramo znači još jedno. Da vidimo je li krv u redu. Dobro.
Eto, pacijent vam je se probudio. Ja se prošla. Jeste. Samo smo ti uzeli krva. Aha, dobro, halal bilo.